Sanibona, kade ngithola ama-comment and abanye bangi-inbox abathi bacela ngenze ividiyo ngixoxa lezi story lezi. Njengoba ngasho ukuthi bekuDecember 2015, usuku kwakuthi 18, isikhathi kwaku-1 kwakuLesihlanu. So indawo besise-Port and Fort eSikhawini, noma Sikhawini noma kephi, but bese-Port and Fort emzini kaShembe owaziwa ngokuthi iseNelsiwe. So belishisa kakhulu ilanga that year, 2015, kunolwandle, umuzi usondele nolwandle, so banokusikhuza-ke vele ukuthi singayo olwandle, obvious sizingane, so ngesibalaleli makushisa vele siyakwazi ukubhukuda. And we decided nabafethu ukuthi no, asihambeni sobhukuda. Ngiyakhumbula besibo-4 nabobhuti, sibancane nje siyalingana, oyi-1 imdala kumina ngo-2 years. So sahamba sawubhukuda, then mase sicabanga ukuphuma ngaphandle kwegceke lomuzi kaShembe siyo olwandle. Then ubhuti wami athi no, asingahambi, asicele uSwami amaNazaretha mhlawumbe azomazi usebenza khona ngaphakathi, then asicele yena sihambe naye siyobhukuda because uyakwazi ukubhukuda yabo, so bhoreka masibancane sihambeni sofica abantu abaningi olwandle. Then sihambe ke sihlangane naye ngenhlahla, sesiqala sehlela okwehlela khona olwandle. Sihlangane naye simncenga athi no, uLesihlanu uyo-ayinela isabatha ka-ayinile, sithi hayi sosheshe sibuye siyakucela, athi akadlile lambile, athi ubhuti no, nginawo 50 rand zokuthengela uphaya la nedrinki udle sihambe. Yabo simconvince azavuma ukuthi no, siyahamba, but ke asikho lapha ekutheni sifika kanjani, sila ekuthenini kwenzekalani masifika khona. Then sifike sibhukude isikhathi eside siphumule, then bese kungabo 2 mhlambe 2:30 ikhathi, then singena olwandle. Sesiyaphinda ke like kade sibhukuda singena, and kwenzeka kanye, yabo ukufa makufica angeke lokho ukubikela ukuthi ngiyeza, kwenzeka kanye sasimile and igagasi elaqhamuka belilikhulu ngalendlela yokuthi uma ulibuka like ulibuka ungamisa abantu abawu7 beme like bengathi ibhilidi. Kuyaziwa kuleya ndawo ulwandle la khona alinawo ama-life saver, ulwandle nje oluyingozi kakhulu, and mase ke lasikazi ukukuthatha awubusabuye. So besibhukuda ke nabafethu, and ngayigcina ngitshuza ngena ngaphansi kwegagasi. Ukuphaphama kwami lapho ngaphaphama sengile phakathi olwandle, and abantu sengibabuka abazintuthwane bale kude. Mangisi ngiyabheka eceleni kwami kunobhuti wami lana, kunobhuti wami ngala, so bawu3 kuphela esihambe nolwandle, the rest bangaphandle. So ngizobuya ku-part 2. Yeah, so into eyenzeka ke masisiphakathi olwandle, ubhuti wami ngalana, ubhuti wami ngala sibayi3. So makufika igagasi lithi liyasiphusha livetanele splitse phakathi igagasi, ubhuti wami ngala limthathe limkhiphe, ubhuti wami lo ngalana limkhiphe kakhulu ke vele bevele phambili. Ngisale ngedwa, abaziyo bayazi ukuthi amanzi la esenta igagasi uma ewu2 la esenta ehlukanisa khona amagagasi asuke ephindele emuva kakhulu amanzi. So ngezwe ngathi khona into engibamba ngomlenze ingidonsela le phakathi ejoyini kolwandle. So mangihamba ngimemeza ubhuti, naye sengiyamemeza usasemanzini usalela ukuphuma, but indlela esikhuluma ngayo asazwani ngenxa ukuthi usekude kakhulu nami. Ngiyamemeza ngithi fika usho ngaphandle ukuthi ngisale emanzini. So ngenhlahla ke kwakukhona abantu ababazi ukuthi no, ngisalile. Ngisale ke emanzini ngedwa, angazi phandle kwenzakalani, okwekwenzeka ngaphandle ngase ngixoxelwe. So mangisele emanzini ngiphelelwa amandla, ngicwile ngishone phansi. Mangehla phansi ngisinka, ansi kwaphela isikhathi ngithi nje nginikelile ngithi vele sengifile. Bese kufika into kumina ithi no, thandaza uNkulunkulu uzokulalela, thandaza. Ngingazi ngizothandaza ngithini, but ngiyifold inyawo emanzini, ngifold izandla, ngiwavala amehlo, ngiguqe emoyeni, isidumbu sami siyayiguqukela nje, ngiyathandaza. Umthandazo wokuqala engawenza I was doing grade 11 kulowo nyaka 2015, ngangiphathele ukuyokwenza grade 12. So ngicela uNkulunkulu usungaze ungithathe ngiyokwenza grade 12. Ngicela ukuthi ke ongcono ngifike ka grade 12 ngifunde ngiuqede unyaka ngiphase, usungangithatha ke emva kwalapho ke, because nganginalokho ukuthi abazali bami bazojabula mangiphasa grade 12. So ngithi ngisathandaza kunjalo, ngizwe ngento ingixavuna ngeinwele,
bengiligunda ikhanda kusukela nje iminyaka edlule bengazi bengiligunda ikhanda bengayithanda inwele. So inwele ngangigcine ngaleso sikhathi because ngoDecember besihamba siye esontweni or uJanuary so esontweni, so bengigcina inwele mase unyaka uzophela. So inwele ngaleso sikhathi bengibekile ekhanda. Ngizwe into engixafuna ngeinwele ngiyeke kwakuthandaza lokho, ngibona ikhanda lami selingaphandle emanzini. Ngiphefumule ngiphinde ngicwile phansi. Mangicwila phansi ngithandaza okwesibili umoya wami bese ngiunikile sivele sengifile and labantu akekho qhamuka azongisiza aqhamuka lutho, so kunokuthi ngiphume ngishona emuva ngikhumula ibhlukwe ngilahle because ngazi ukuthi ilona lalingidonsa lento eyangidonsa ngathi ayivele ngibambe ngebhlukwe, ngikhumula ibhlukwe ngilahle ngisale ngeanda. Ngithandaza okwesibili, mangithandaza okwesibili, mthandaza wami wesibili ngathi uNkulunkulu mawungithatha manje ngicela isidumbu sami usikhiphele ngaphandle, abazali bami noma umndeni wami usithole. Ngithandaza ngithi uNkulunkulu ngicela ungikhiphele ngaphandle because ngiwabonela abantu bengena olwandle bengaphumi. Ngicela ukuthi mina mangifa namhlanje isidumbu sami ekhaya basheshe basithole. Ngiyabuya ngiyayiqhubeka. Ngiyayithanda mayiba nofakazi kanje. Honestly ngabe ngikhuluma iphutha phambi kwaNkulunkulu mangathi khona umuntu owasikazwa ukuthatha ilolo landle wasinda. Ngingokuqala ngemva kwami ngaza abafana abawu2 azange babuye. I think kwenzeka 2014 and 13 akaze baze babuye. Ngingokuqala uNkulunkulu wadlala indima enkulu empilweni yami, ngiyamazi. So into eyenzeka ke ngihleli kulento le engibambile ekhanda iyakhuluma ukuthi umuntu ozokhipha usiseduze bekezela, and angibhukudi angenzi lutho ngihlalele nje ngiyayiphefumulela phela ukuthi angibuyise because ulwandle lagcwele isizwe. So asondele ngimbone uthi uyeza, and mayeza kunabantu abamlandelayo mayese esezosondela eduze kwami kakhulu kukwiliza umuntu ngemva kwakhe because ulwandle lapha amagagasi awasekho, ama waves nje asho lokhu uthi nje phela usho ukuthi igagasi kumele ngabe likhona, amagagasi hayiqala le phambi kwami. So mekwiliza lona alibale yena asize yena ke manje ke ngimmemeze mina ngithi no bayekele labo ke bakwiliza manje mina kudala ngisemanzini izongikhipha, then abakhipha buye ngaphandle aphinda abuye mayesesondela like sengimbona ukuthi useseduzane isuke lento ngizwinele idedeleka ayisangibambile ekhanda bese iqedi iyasuka la engishoke khona ngaphansi, ngiqale phansi ngikwilize ngishone phansi emanzini ngizama ukubhukuda ke manje ngoma sengimbona into ezongisiza ngiyazama ukufaka amandla wekho wona. So ibuye lento lena ingiqukule emanzini ingene ngaphansi kumina ingiphakamise ingasangibambe enweleni ingiphakamise so bese ngiyamemeza because ngapha mengicinga ngavuka emva kwakhe ngathi ngila emva kwakho. So wasondela wangivuna wangibamba ngambamba kakhulu ke nami ngithi angisamdedeli mangimdedela ngizova, then ngibambe then sisinke so2 manje nayo seyagwiliza ngimbambila kakhona ukubhukuda ngenzi lutho mase ngisemanzini ithi lento le kumina ungambambi umbamba uzokushiya la emanzini because uzofuna ukusindisa impilo yakhe, mdedele kube uyena okukhiphayo uyazi uzokwenza njani. Ngimdedeleke nami bese ngiyaphuma emanzini ingiphushe lento le ngiphinisele phezulu naye usezamile wasaphinda phezulu so2 bese yasho kumina athi ungangibamba ungibamba ngizokushiya, asho amazwi ashiwo yilento le elokhu ikhuluma kumina la emanzini. Ngingambambi ke angiphushe ngize ngiphumele ngaphandle emanzini. Inkinga iqala phike mase ngiphumela ngaphandle kwakukhona abantu abaningi sekukhona like indaba sekwaziwa nje vele because lento yathathi abanye sebethi kushona umuntu emanzini. Mangifike esontweni indaba like xoxela ngisho nami kuthiwa ngizokuthi umfana wakhe ushonile emanzini kushiwo kumina. Okay sanibona, asizane lapho thokugcina musa ukuthi mawucelile uNkulunkulu ucele kanye masushiya kanjalo. Mawucela uNkulunkulu ucela uphindaphinde kenze uNkulunkulu mayeselethe into oyicelile afice insuku zakho zokuphila emhlabeni seyishonde bese akhetha ukukwandisela insuku zokuphila ngalento oyicelile. Ayeke lento oyicelile uNkulunkulu ukunikeza lento akakubona uyidinga kakhulu. So yenze ngathi uzokunikeza ivusiso okade uyikhulekela afice impilo zomzali wakho noma impilo zomuntu oseduzane nawe seyishonda bese ekhetha ukuphilisa yena. So cela uNkulunkulu bonga noma yini encane oyitholayo yenzakala empilweni yakho ibonge. Ukubonga kophiwayo kuyamjabulisa ophayo kuyamkhuthaza ukuthi aqhubeke aphi. So cela ubonge ukuphila ubonge kuzoya kwi-interview ufike kwi-interview bangakuthatha emsebenzini bonga ukuthi uyaphila mhlawumbe uNkulunkulu ufike kuwena udinga impilo kunomsebenzi
Ya, okwesibili, musa ukurespect uNkulunkulu nothandaza. Musa ukuthi uNkulunkulu uma ungenzele lokhu kuphela uyokuqedile, mina ngidinga lokhu kuphela. Ngobani? uNkulunkulu uzofika mhlambe ufuna umsebenzi, uNkulunkulu uyafika kweni insuku zokuphila isekho, noma insuku zokuphila ikama wakho, ubaba wakho, umzali noma uba oseduzane naye ayisekho. Bese uNkulunkulu athi kuwena uthe udinga umsebenzi, akunike angasebenzisi lesi sicelo sakho ukwandisa imihla yokuphila kulo muntu noma ukwanza imihla yokuphila kuwena. There is why soba nabantu abazosebenza iviki elilodwa bese beyashona nithi besola basakathi. There is why soba nabantu abazograduate soon after graduation bashona. There is why soba nabantu abazo-achieve imoto, be-achieve imizi nani soon after achieve zonke izinto bashona. There is why soba nabantu abazothi begraduate akushona umzali ekhaya, umzali akade zama kanzima ukumenzela izinto. Ingobani? uNkulunkulu umshila ithuba lokuthi akunikeze into ebalekile kuwena. Wena ufune into ocabanga ukuthi ibalekile kuwena, wathi angakwenza okunye ucela kunikeze lokho wena osukudinga. So bonga kubalekile, bonga noma ngabe into obuyidinga awuyitholanga, awazi uNkulunkulu uyisebenzise ikuphi lendawo. So ungalingi ungabazi uNkulunkulu. Isifo lesi siphatha abantu abaningi, uNkulunkulu akaphendula, uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu ngathi akangizwa. Akukho la uNkulunkulu angakuzwa khona. uNkulunkulu ukunikeza izinto osukuyidinga kakhulu lokhu. Ngiyabonga.